Ikhulu egameni likaJesu lencwadi le iyafanana nencwadi lekhona ku-New Testament, incwadi ya-Acts egameni likaJesu noma incwadi yemisebenzi yabapostoli, ngoba kule ncwadi le ikhulu kwakusikhathi la umoya waNkulunkulu abehla khona ehlele phezu komuntu lothike kuze kuthi sitha sinqotshwe. Same applies to incwadi yemisebenzi yabapostoli. Lapha moya longcwele ingakwenza iBhayibheli ngesuku lePentecoste, moya longcwele wehlala phezu kwelibandla laseliyaqala liyafunctiona. Ingakho sewukhanza boPetro ahamba naJohane bafika emfutsheni lenhle bakhanza sishosha mabasikhanza bathi igolide nesiliva asinalo, kodwa kunento lesinayo sinakukuniketa yona. Base basitshela sishosha bathi egameni likaJesu sithi sukuma. iBhayibheli lithi sishosha sase siyasukuma sibanga inyawo egameni likaJesu. In the book of Acts futhi uyakhanza la umpostoli Paula mayele emva kwakhe ulenzelwa sitha. Lithi iBhayibheli kwakukhona intombatana beyinemoya wobugoma ibhizi imlanzela ingolofita kodwa iprofetha ngemoya wobugoma. Wase uyakasuka iBhayibheli lithi wase uyakasuka Paula wase uyawuqeda lo moya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Incwadi yabapostoli ngiyo futhi lelithi iBhayibheli wake walunywa inyoka umpostoli Paula makadliwe esandleni wasefuna umlilo kuthi ungakuphi wase uyothintikela inyoka lemdle esandleni. Sizathu le ncwadi lebe kuyincwadi lapho umuntu angahambi yedwa but ahamba namoya loNgcwele. Ushilo umpostoli egameni likaJesu that wherever you are going, you are not going alone, you are not walking alone. In the name of Jesus Christ. Ngikhumbula sihlabelelo sikaDavide athi Davide, even though I walk through the shadow ethunzile kufa angesabi lutho ngoba I'm not walking alone but ngihamba nasimakathi. So le ncwadi etikhulu lesiyifundako incwadi lele efana naya-Acts bazalwa la moya ulengcwele bekehla ebephethe komuntu loyedwa. iBhayibheli lithi uma ufunda from the top chapter lithi iBhayibheli kwafika igilosi mayifika kuma waSamsoni yamkhanza ayinyumba yathi lalela mfati Yesu inyumba ngiyavela. But iBhayibheli lithi mayiqhubeka ikhuluma igilosi ithi yebo uyinyumba wena usakhulelwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yesu inyumba but amazulu athi utawukhulelwa. Yesu uhluphekile but amazulu athi kuzoshintsha. Wathi masinga makhelwane makhelwane tiko titawuguquka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. iBhayibheli lithi uma ingilosi ifika yethi yathi yebo uyinyumba, yebo uyinyumba, yebo wena uyawusebenzi wena ma but ingilosi mayifika yebazalwa ithi uyinyumba yebo but utawukhulelwa. Jesus, ngiyakhumbula iBhayibheli lithi kwake kwavaleka nesibeletho sana wabukeka sengazathi inyumba kwasekuthi emazulu ayawufika ma athi phendula uhlekelelile ibisibali yebeva empilo yahana likaJesu Kristu waseNazaretha. Simkhanza naye hana uyaconceive in the name of Jesus. Same applies to make waSamsoni. iBhayibheli lithi uma ingilosi ifika ayizange ibwale emvangeli ukuthi naye uyakade kuseyinyumba yafike yavumelana naye yathi yebo mako uyinyumba but utokhulelwa awafanele yipho utawufaneleka naselomoya wasawo batawubona ngawe uyashumayela. Bazoshumayela kanjani lo ngoba ufuna ahambe nemabhalu? Shumayela kanjani lo ngoba ufuna phatha sikhomba seninhlolo babone ngawo uphethe iBhayibheli. In the name of Jesus bathi umuntu ekwenze njani? Yebo ngiyalandzela imimoya yebungoma but the Lord is saying kutawuphotoka. Ithi iBhayibheli ingilosi mayifika yathi inyumba yebo kodwa wena utawukhulelwa egameni likaJesu. iBhayibheli lithi uma le ngilosi ikhulume kulo mfati, lo mfati waba more confused
ethi uBhayibheli watshela indvodza yakhe wathi ye kunemuntu lofikile la wakhuluma nenye lephambene nekuzama kwami nawe sithandwa sami hey baby kunemuntu la lofike wakhuluma into lephambene nekuzama kwethu sizame iminyaka eminingi sifuna umfana kuyala makafika lo muntu lo akhuluma into lehlukile yeah kunemuntu namhlanje ekuseni athi mhlabeleli kukhona umuntu lokhona la igama lakhe uJesu Kristu bake bafika bomakoti bafika ngisho bomzala bafika ngisho nabosesi wakho bafika nabomalume simo sakho saguquka bakukhona umuntu this morning of today his name is Jesus bake bafika lo simo siyaguquka bake bafika lo iminyango yavuleka hallelujah let me tell you something hallelujah of today your life will never be the same bahlekile siyavuma your life will change athi mhlabelelo bayeke bahleke bayekele bashabule bathi masebaqetha izulu likusukumele kunebantu namhlanje ngiyaprofetha njalo kunebantu namhlanje kuseni ngafuna kubasukumela usabile ngemandla akho wahluleka mntakababa usabile ngemandla akho ngokubona ukuthi akwenti let me prophesy upon your life engavula kusukumela engasukumela khalakho abasukumele bantu bakho emadimona adlalile ngawe it is enough in the name of Jesus emazulu akusukumela make basukuma lizulu umhlabathi uyaphekeka angikhulume ngomagodweni ebathi batawubetha ngempilo yakho no nada in this morning you stand in the gap ngoba lizulu liyakusukumela yebo mfana inyumba bakutawuphulelwa yebo mfana conceive so whatsoever that is impossible in the eyes of man to Jesus it is possible. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout glory, shout glory, shout fire, shout fire. Yebo mfana inyumba bantu utawuphulelwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha awuwadi ngubule khulunywa bathakathi ngempilo yakho emazulu akali mvangeli athi yebo badiklerile but there is something here for bazalwane yekhulunywa amazulu ingakho athi umhlabelelo when Jesus says yes nobody can say no ngamanye amagama uma bathakathi bathi angeke emazulu makafika theni yadlala nini kukwenteka lekufuna amazulu in the name of Jesus Christ akubantu okudiklela abantu abakuzondako ebakusebenzise nemiqwebo bafuna ukubulala umshado wakho bafuna ukubulala umndeni wakho same the devil praise the Lord in this wonderful morning of today egameni likaJesu because your story is about to change in the name of Jesus Christ akubantu okudiklela yonke impuphedu impilo yakho bathi utomemethela isimo sakho sinaguquka angimemetele sitoko sami sinophadasa ngivumele ngimemethele empilweni yakho njengoba ngishumayela ngibe mprofethi empilweni yakho bese kulokudlana nako kuyawuphuma lokudliwako kulokunemandla ukuthi uyaphuma kulokunemandla kuyaphuma lokudelako awusabi kusiphi isimo uyobukana naso mntakababa yesibuka ngazathi sinemandla empilweni yakho angprofethe empilweni yakho make angprofethe empilweni yakho my sister angprofethe empilweni yakho my brother ukuthi kulokudlana nako kuyawuphumama uyokudliwa ngebazalwa kuloko lokubukeka kunemandla uyaphuma lokumongotelako
Isibhayibheli masekatelwe Samson before aqale kulo mkhangeli wasubona the people knew ukuthi umuntu wesifazane eBhayibhelini uvela libandla lithi iBhayibheli wabona intombi Samson intombi yaseThimna lithi iBhayibheli watshela ababhadali bakhe bathi ngicela ningithathele yona uyathandzeka kimi noma ngabe bangawuthandi noma maketana ngakuvisisi angibholofite namhlanje kuseni wena uyawuthanda the devil likes it or not wena uyawuthanda athi umhlabelelwa thina zongo ngaze ngaphuka igama elisha ngathiwa nginguthandiwe wena uyawuthanda wena ma egameni likaJesu bada umuntu akusoyitangani uhamba naJehova athi umhlabelelo ngihamba naJehova manje ngihlushwa yini angiprofethe kuwe make yobuka simo sakho ngasasiyabetha nawe kuloko lokunemandla kuyawuphupha khakhaya inamali yakhaphaya kuloko lokunemandla kuyawuphuma lokunongotelako kuloko lokuhlana nako kuyawuphuma into edliwayo yebo lenhlupheko iyakudla yebo lenhlupheko yaluma nenhlupheko bazalwa kuba ngprofethe kusukuleyo nhlupheko leyo uyawuphuma lokuhlwako ulambile malambane ilizinafa yesinonisa phaphutshentsha ngoba kuloko lokunemandla kuyaphuma lokunongotelako kuloko lokuhlana nako kuyaphuma lokuhaleluya shout fire shout glory shout glory shout hallelujah shout Jesus shout Jesus shout Jesus ujabulisa lobuthongo shout Jesus shout Jesus shout Jesus kuloko lokuhlana nako kuyaphuma lokufiwako angathi bathakathi baqale nini kudla umphefumulo wakho angathi bathakathi baqale nini kuthume nabotikoloshe ejardini lohlala kulo kuthi wena udleke babambone ekuseni babuziye bomakhelwane bathi bababuke ebusuku babona hey chicken licking but let me prophesy upon your life my brother and my sister in the name of our Lord Jesus yebo bayadlanana bona but kulokuhlanana kwabo lokho kuyaphuma lokudliwako baka umoto bangathi bangoto kanjani athi umhlabelelo sidlula eyintweni ezinzima njalo siyanqoba njalo siyanqoba njalo siyanqoba njalo siyanqoba athi umbhala sikho sikhali lesilolele wena lesiyophumelela empilweni yakho kunebantu engikhuluma nabo nganeno niyeza umfakeli ma kunebantu engixoxa nabo la kunebantu engibholusitako la egameni likaJesu Kristu waseNazaretha yebo bakulumile batamemethele kulelo nebala bakulume kulo lelo kuyophuma bufakazi lapho egameni likaJesu asemhlabelelo lento yakho entshontshwe isitha yawuboya iphindiwe bungathi ngiyabona kunebantu abatawufakaza la nabafakaza sibabone bagqokile ngendlela letihlukile sibone abantu bagqoke amasuku kwenze njani kulokudlana nabo kuphuma lokudliwako kulokunemandla shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah kulokunemandla uyaphuma kunongotela wena kunetiphethi nongotela wena yeva umuka lutho la yeva kunelutho evelikamoya lelivakalako la I remember when God promised Abraham uthi Abraham bada uyeveni lelive labaya kulo kunelosho kunalokudongotela konaphaya lithi iBhayibheli uma bafika bakhanze kusukuneliphaka bakhanze abantu abanemandla lithi they knew kusukunemandla uyaphuma lokudongotelako angiprofethe la kulo mfako namhlanje kusele kuloko lokunemandla
namandla empilweni yakho. Uyawuphuma nokunongotelako. Yebo isifo nonaso leso bathi bodokotela sinemandla. Change of the story in this morning of today. Change of the story in this wonderful day. Oh, good greater is here, the one who is upon our lives than the one who is in this world. Azumbali umema bithi bazalwa ubani lo amelana na